Teman-teman, sekarang kita lihat video lucu ondel-ondel. Wah, enak banget. Nyam nyam nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Aku mau nambah. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Wow. Nyam nyam nyam. Aku sudah kenyang. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk. Kereta api tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku, let's naik. Keretaku tak berhenti lama. Lucu kan ondel-ondelnya bernyanyi teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lihat video lucu ondel. Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strom anak Nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tiga. Ye, kasihan banget. Ondel-ondelnya jatuh lagi teman-teman. Kepalanya copot lagi. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk teman-teman. Wah, enak banget. Ya, ondel-ondelnya jatuh lagi teman-teman. Kepalanya copot lagi. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk teman-teman. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Yeay, ondel-ondelnya bagus-bagusan teman-teman. Lucu-lucu semua. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.